Agbenu me de mak blona wenye be nenu yo mele fafia nu yo mele wo le moji ele jijona ola jagbagba be na subscribe gbogomia akpo be nu je button je ma won de be subscribe na subscribe na subscribe wala ke ma nye plomi anoka me subscription nu evele na subscribe le wo bat ezi button jila aziga viaji ga swema na ziji notification bell z all ekpedade plus so be gbesi agbe na me ko video kododa we ano YouTube achi na be me ko video kododa ta akpamaya me dibe magbona we egbe yo novel on we me dogbe na me sia me va gbe nkefe ya vala ji nko nyenye dem na nya me na va moji jagbagba na subscribe wala ke ma na ma video kula me no bi ala vevede egbe no swede ko ma pu ni chon ya ta me ko ku me ko dare ejefe mi yu be ejefe e fi abete fe eje e ya oyi de todo fe le egbe fe no fa fia me la ma fia no video cho bibla fe nya de yo no gbogbo be re ma ganye kekele na o len keke me azon e ji no ma ga di na be hehia me na ko ke bun ihu ala nye o kekele tegbe ne po agbale me ya ne konya koso pe wo agbe abia sebe lododo le egbe me amedo no de egbe de do be bibla de ejebe na ide gbogbo me afa na se gome de oche le la me ejebe na ide gbogbo ma be wu kufiato yi anyi gbo po efe nu ona da na jenunya egbe ma to gbe ya me di ma fonu chun abe rema gajina wo le keke me azon egomede egbemare egomede ale bibla mede egomede nuka ole fafia adaga na ya lododo ya na mi ade egomene na ewo ise egome nwele no tefe nwele comment ya tefe ne ma se egome mi le chichi mi la gbale hren ye mi le gbogbobe na de suso la gbale hun togbe zeuto maga gblo nyake e ba gbalen de na de ogble le me vonye me po e be menye no fete gble le me e ya me ma gblo le fe me agbalen vevie to lododo fa pajide heavy ya o me di be ma fonu ya me no dudu na we ya ta na ndi de sia de no o chako sigbe over ma ya ta over la fa do de to menam anyway mi gede mo mi ide enyaje ta egbe me do fifu la be hejeje nyuela mi atogbi onya be hejeje ehere eya na gbe mi onya be de hreti de ya na be nkeke me ko na mi exame ko na mi se vivi na gbe ekplehe wa me fe eya ezo abi ale yi togbe gbule va ibe nyu ekple vo eya nye mawu na de tro de me na we de o jode nyu ji de agbo be mawu dolai no nye be jode vun ji de agbo be nuka jogbe voeta ayo be gbogbovon agbe sigbe ko le ma avifafa ple nu du adukuri dudu jijo popo wa we no yi tana me de do evegbe be rema ganye kekele na ole nkeke me azo eji no ma gadi na obe hia me na ko kebun ihu anye o kekele tegbe kekeli katogbe glole kekeli katogbe glole e ya ko e me be ma bia na me sia me na se me ne enye me po jenyue la gbagbe odo me ya ne le chichina be ihu amaga nye ke o be he magadi na o kebo ihu ala nye o kekeli tegbe ihu ape no fe ka wole le nyu agbe me fifula because nele agbalen hrenam la gbagbe odo me la gbagbe odo me ya le la agbalen hrenam alo de nele gbogbo nam be ne me kuvo afa ihu anyenye kekeli tegbe a babia me be ma bia ko ma na me sia me negede me ne wa kpobere agbalen re nyatepo onye wo nye Kristo to nyatepo onye ba agbalen tefe de gblele nwa alo one wo susu be Kristo to ne nyeta na de ke mega kawo Kristo to ne nyeta na de ke mega kawo o ya ne nya data Kristo fa gbe no me choko e chifma
o ma ga bia babia o ya nye ma me no gbogbo be ne babia bia fe wa china be enye gbogbo voto alo abusan le ovo vo agbiere mebe yovo tudeji because of the mistakes they have done. Mi le Bible chok gbedegbe ke we don't want to renovate it. Ma wo check bebe imaga funu primi la nyigbaji o. Ame ku ame video ko le kona me be ma funu ple you vo alo va ido o dunu dipo alo le o dunu dipo do ma banku ple tilapia alo fried rice. Sometimes we ga po ha video ko dadeji o va mla dipo de ya obe ma fu de funu ple you vo ha choe. Ta avu togbe ze uto le wowo mi atogbo ma mebele mi le alo mele o develop susu you must ask question na gbe na vivi bia babia na gbe na vivi me gblebe jila no dasile devion no bia question togbo no dasile mi awon mi bia question e akwe ma glo togbo no dasile me awon de no nemi bia question no me ga china de vi fin kale no fosi gbo aw no dasile devion no dasile dumevion no bia question na gbe na vivi na mi ele vevede me do fifu la de ya ma gbo mele na we be rejeje nyela yo anye u kekeli tegbe wonu hainu vai amejojo yo ne like ngbedodo togbe gblebe wa dongbe vivi na we wa dongbe vivi we na we voma one of veveme wa ko yak meglo obe no veveme ne na no jipo pe dokuji dudu wo eya komeva eya ta kwa gbenkele be agbenke mi bia babia agbenke va be mi agblo nya tefe na gbe ne vivi eni yo pete meglo la gbale me konyebe rema ganye keke na ole keke me azo jinuma gadi na obe hia me na ko ke bon yo ala nye o keke li tegbe wo no hai no vai egbe ma yo ngode agbale me de nyeme se me e we se me de ne na nwele comment yete ne gbogbo mo be mi ya pe mi se go me de ne na namanya vo me ga ngo bebe agbale ngo la we de amegbeto nya po ngo agbale menye ma $1 ngo agbale bibla me gecho ya me va geje anyigba to eve unchu eve nyonu mi ma ko gidigidi o mi afunu abe novi abe ale itogbegble mi afunu abe novi we ne mi akpo bede nya tefe ka ele agbeye me oble mi didi ame beble de oble mi didi medo va to de nhe fe nkume ne hie ne kpo nyon nkume ple susu be ewo ni le nye kpo de ne na kpo ebe no china obe ihu anyi okekele itegbe ehe magaje Bill Gates ple soro nyema ole didibe yo atu ndo na mi be ehia me hojo apa abe wa we me ehia me hojo apa machine yo le tuture o ba me gbeto sugbola yin gbaji apa ta machine o gale machine tu vo dibe yo achura me ibo we hade abe amegbeto sugbola yin gba apa bi abe ta gbo ka eleme big pressure o ben ayin gba ehia me hojo vo la miku le wa we na be jogogo le ehia me va ami yo le kuku machine yo le zaza e ya na be jokoko le ya meva o me le ya gboppo vonu yo le popo e ya nyebe agbe defu amegbeto fe nyansa mi nya no akpare edefu nya susu e ma agba nyebe mi ade kono me de e ya me agbe ele me bia dagbe na me sia me mega nglobo wa idi agba na na hre obe rema ganye kekele na ole keke me azon eye jinuma gadi na obe hia me na ko ke bo yiho ala nye o kekele tegbe nyema na kpuku yo me globe mi vai kagbale me tepe me wo susu ode ngole comment yete nyema hre adegome me le ready ma hre adegome me bia dagbe na me sia me mi anoka me no vilolo